Bui trabalho eu. Awa tuma solusia. Wadiga amba yenu hani logo atuadi tani timahio. Logo tima sun tanago hion tani hion. Wadiga gibetiu hion ibieti. Logo ti sandi hon logo ti kate lunti la hasubusini haogo. Waushati wadiga ni lauga ifu na washa kubashumage laganagu. Adiga ni kate ibide buhati liri lau gaifuna so lau bati so bume dimure me sulusi bumese me nusienti na lo barinha guni sun kate bole ogo basubusia yengela mo gumese bume dimure. Okay. Bidira bon we ibiri mama nugunda lao logo buhala ya wama ugunye logo dume ha logo tato di hinyao logo wato di wage hinyao nyu lumage ato di lehani garina tamina tina mosla wakuti hani tumbui janu le sagna mosla kuti hon sagna lugaya bela bosubudiuni kati mala wasandi be yidalu bala wayda yidalu bala wayhini bagay law bui sandi Niawa dimure nitu na yenu halumamba sam subusi habuti ai doani lu ligetlen gunu namule ibir sambu ugubula haula bubu hewere la diga ugubu nega lu kate gita belian nelo lenga no ita hama hewere lida ugubu ita henge ita hama bubu no ahai pau aí hai buido tiu aí wibati se não alguma sonhando lo haoige hewere o sea el cuerpo humano está compuesto en gusano, ¿cierto o mentira? Bueno, mama tima Italia. Da wadu me halogo ato di aba wadu me halogo da ni hela da boido la oura da boido la wasamina da boido la wanagu wongwa hamo wapanagu da boido la wanagu wongwa hamo wabesinagu mama moso wadu me halogo lubuido ato di ahen wo lubai sunle porque la makate siete badu me halogo boido la bato di entonces tiba do me ha da bengo no anya hela hevere woti mati fande nani dalela katele pero la uchumagu an he fiu do mo yenguti lidamo wogai están los probióticos, ¿verdad? Están los probióticos hevere ani hai waganagwa gibetegi virus Aye come me hevere me metia lau dimo e mo gaifuna do lau gaifuna do ani virus anya he parásitos lau chuma gibetikate o sea que anya he pero moso ti wehini idalo bala wahandelo ni watu di lu mendei me hama lida wago. Ok, obelo te cuento lidon tima kibetikate i hada hion ima nyu aí que eu ainda morria e pedia ti hão logo ti hago logo ti hanago logo ti la homa de moi le luti varia guni le la mida go ti amba hion subusi o muti que sum las sistema la tui habani e gibe la gente liebi lum conta reagua hama lau sandi ani la sandi gala la te pono ne la sandi mosula mogel sun sandi mosula te pono but aí la ti hagia misi ti ho di lumo tumu atodi agufanda wati tele ibiri gufanda wati la dugada hamuga badume ha logo nengalita dumo ikela be
logo ligeo le wani wage hinyaunyo amba logo me se yanu amba wadise dole yanu pero musu ti wadume hani la diga mega itu hinyo la tenyu ni wa lu tato de que hinyo dia entonces mega ti wage ke sucia lu gaya baila wichuguni beluruni ligia con hinyaunyo lu gaya baila hachilu tido luba atodi lulei hiniwa kati mala mege betu hinyo lida tanago tungo no entonces ligati nengo be mos la sucia la le lubay la teni hu hinyo yu mos la dagu la lu janu mama gla lubadu me hal logu le lubay be da goguduni ke be aw be nege lumage ogu me se ha mosu wadu gung maidu lida samina lida pulas lenye lubete de hinyau kala mege be lida pulas ligi amba wengu logo gadu me hate wala sucia amba lawe belu lido le mama luti wo bel wasubudiuni pero mosu wasubudiuni sunkate mosu wasubudiuni sunkate lugaya bela way da gogudunu hinyau gaya bela way da gogudunu hinyau mosu wadume hatu lau tu muele lube gufante tani mosu wengu nikate tu lau liri ni hale ni habale sucia dabu ahe matoni ga guba baugwa ni habale sucia dabu ani hetiamba kate ibiri gibati sandi hasandi gibati sandi le ani hebe wogu la ye wondon lo mamba ye hinyao nyutima wageti ma gani boy sintoma wageti ma sandi ubali sandi ligi masandi hamuti yenyenyu abati te hengu enyenyu halege lafu na badei hengu tu hanipana nuge hise no dane hin no pa nani go paciente lu haye yenyenyu hise no dume hama yenyenyu lu gafande hama ni kala mege be lu lichu ni bara ni hon diama go be porque ahana atenia tu hinyaru mateni na lu yeri mama na duya ni kata mege ti walu ateni ni biama go be lu ga ya be la wahini ahe adiga lu be ara ni le ahen hey da gunya lu be log sandi le lu ahen mosu lu be wasansi wara ni luwalu hamu wara ni lida boy kate le ligeti kate be afiatina awhan lida bay sei siglu gibeti kate lau shumaga ni teknologia gibeti hasubudium mutu loige toige boy dise tumala li toige bigi tu toige Facebook loige sun teknologia buiti nge guna na lau la duga amba hasubudiagu hongwa kala amba hasubudiuni kala sucia Dubai lu hamuga wagubu pero mama hamuga kate buiti mati hamuga lu hodi hamu sucia porque sucia subudiu bali tima kabala le chigabu anya he nani go paciente aba hashilu numo da grave helicate no siya guanya hong wala le lu be la tanyuni hong abidi el hong kabala hadiga hocha nya sun lu kate pero kufana no mutia la diga que ya benege bu delicau tikate ile pero si algún viaje no mutia que sun hinya nyu lu ga ya bela hodi hama su sego lu la tanyuni wo hong sun te kate le lu be la dugu ni wa lida da ton amate he da hinya ani sandi da goti casa utongo shamba hinyo puye tumaba atoha ti atuadi laiga tagumo sho agafe o lubagi o ideleha semo be barino no be no logo lida mo tagumo shamba yehu agafe ya lida lubagi ya tudi o dei lai ida mafu idugio la mo abadi mo la gaifu buiti mati hamuga tidi lubagi no okay pero mosu ti wadume ni kate ke au woti nyundo ti lubagi kate ile porque lida hamuga aba ubou
le uot hamuga de menguti uot hamuga chaguati amba hamuga ladagani waita pero gibeti kate subudi omuti kate idalela pero dati gumese ulahi nyau aga fea moso tatenyu tuni wogo enganale moso tatenyu tuni wogo lu gaya bela orientar wata lu bala kabala tadaga kabala naga fulasu lu bala tatoni ga gutungwa gibeti hamuga kate lutu wadugu ni ke hinyao nyu moto hamuga te hini wasaga sisi hati oke gibeti hamuga examen lutu tadugu ni saga sisi hati wagume sea lau aba lau sitología sitología ni ha sitología tubudi hamuti hinyao nyu kate la sitología da walo ni lui basandi cáncer lida tage hinyao lida tani hinyaru lugaya bailawe ya ni lubamba kate wibati lagume sioni wa ara ni chigua ya o gibeti te hiyo ibidi ati hon uru en la huyu ida sun tan hiyo ai abide gibeti te hiyo ibidi hon porque na yeno hanya lija edo yeti tengo nu gigeto uru en la ne to katei abagene abagele hiti tenga no ani go bien mamasi sumitile juti lo hasusini hiyo wage nyenyeso wage ugunyeso lo to subusini la dagati agufuente ko mama woni wa daga wada wage karina go ya tawtu bu la hiyo wote amba space tu woto hala saibu sun katile yusugo hamage ya hongol da ya hala utubu según teoría de conciencia kayala kamo ben bueno logo le uro nyete nati le nyingelo be wasisi ha page hinyao no le nyingelo be wasisi ha le nyingelo bai wanyu muna da bodu buha da wondo lumamba heye nyenge gie nasi wa maira lumole aba le nyingelo bai wobeyebu wasu budiuni ahite ye be magi le nyingelo be bebu ha lo ma le nyingelo be hasisi ha lege nyingelo be lafu da semen pero amu yakate le mosi wodume hanili damu yan adia megeti wawage hinyo wasu budiuni idati malela wani aparat wasu budiagu wongo musu weyegu wongo hinyaro manuko da baba duguni taga hamuga hati pachega do bungwa lo basubudi ni ahan ni helu be am somu kate ahan ni helu be somu luti somu granu somu kate mama buiti ya awa bagu damba subu sei am be go bungwa mama figo mama luta dia gutungo luta ya gutungo ahan ni helu be somu kate wibat dida kate ya ita meme liege da bacheka do bungwa ke hinyao sag hati bacheka ne banigwogo bimimi mosu wacheka ni wa mimi sag hati sed veyu lobage wanyu munada amba wacheka duni ai subudi wabali ahe sag lobai hati liebi banyu munada lida amba fecha o pasubudiuni ida baila tibe bete gaifuna hawe gaina go iri ko ibia belila ayuni munada o todo buhani menstruación lau chumag menstruación lau chumag o tidani gen lau gaifuna gibeti te wacha aguni kate lau mama liri pero mo te botume hani kate lau iri porque mama papi chon la dume honi wa logo tato di hinyo mo tu dume hani kate lau iri le wichi go wagia gana golo adia mo tu dume hani entonces lo bageti sag hati wadume hati buga logo ni go sag hati mo su bachega go bungo beye go bungo tida isubu sei wagia hinyo nyu setu we don si isubu se mege wo muti ama hamuga te logo boegi ni no que mege wo muti logo ato adi adia entonces bala matiti kibu o si no hodi la un banda le miti o duna lo go dia ai wonto be isubu sei abati we go wongo amba wala mutikibu ge isubu sei amba we hini wa mimi ahe
Ahe lige meme be lubai. Lige meme lubai. Yeah. Ahe wo lubai amba wait lo yaba. Ahe ni he lubai somu granu, ahe ni he lubai somu luti, ahe ni he lubai somu kate, mama buiti. Pero anita ni ko muwa ko te so ni ko. Mama soni go gulu muwa. Adia. Yeah. Pero musu gunyete, musu gunye hamuga la moa da guga. Porque ni he sandi ne meti luwain le hinu ahe tile sandi tile entonces mosu weya guongo. Tadati talamu hinyaro mate hini. Like amatogume se aguo gutungwa. Abatogo gutungwa, abatogume se on. Taguo gutungwa heni helu be somu luti somu kate like amatagu ni le aba abatogume se atene. Ya. Aho wade hinya somu kate wi badrida tani gogu mosuti di lumo sucia lutengu ni lu sucia. Kala megebe. Entonces lego bati sucia tu ni haba le baduga ni haba le baduga. Ni hate kate le sagute hati waduga mosu waduga ni wage hinya. Ya. Yeah. Okay. Logo tibuga titologia sagu sisi hati. Okay. Anya hinyo bahengo no pana. Nge sucia maduga na tesitologia. Ati baduga tesitologia net. Baduga masante guna nung ko wiba. Mama Italia. Lega po sano ele po senhor Luha São Yengi. Italia. Italia. Mosu bachega gubung, mosu baduga sitologia. La daga ay hani helo beso mukate bo gadani gidi bulu, la tenyo ni walu. Porque hay wiba lo ve bastante gubung, hay ni lo ve somu kate, wiba ti bastante gubung, wiba ti bastante gubung, gayati fiala la digni woni kata. Yeah. Gayati once lila sandi. Tauhalida. Entonces digeti wengu be hinyao yu sagu sisi hati o sagu yumu pulesi niete hu. Ba cheka go hongo dugu hume hasitologi, lo buidu timala hatu odi. Buidu timala hatu odi. Ni habia masandi le wada wage hinyo nyu heret. Cancer lida nigo, uma cancer lida tida wage. Okay, hale bi cancer tida wage ini. Bueno, cancer tida wage ini gibeti yanu, gibeti kate yenu hoti, gibeti hamuga kate lichu ni. Pero letima luma ge wogumeseu agafe. Son hinyo to gumese bon. Agafe mosu tadugni citología, mosu tacheka gutungo. Mosu tacheka gutungo. Entonces nyenge tilebia ni virus, el virus del papiloma humano. Gibeti hamuga linumeu, ani he ligia ambalichu condiloma. De la lengua ni wa lau gaifuna los mezquinos. Bueno, condiloma aba grano behin lida lida bani ani he ligia uti cancer adia ani he ligia michit ni kata wibat entonces ligia timosu lo be woche ke do wongo lo citología luma que te wogo me soga fe mosu woche ke wongo woge ke hinyao adia kati mati sandi wai bai hada hiyo hati mahagume se ubanya lida timanya hala luma lia o lida madiga hamani bu indiksio lani na papiloma humana porque sumbu itele bauti matite sandi igibeti sandi infecciones de transmisión sexual y belau chumagu ani he herpes ani he gonorrea sífilis ni he VIH sida ya molusco contagioso el cáncer cervicouterino, gibeti tenati, gibeti wasandi, wagia ke su se subudi umuti la daga he omani sagu veio. Ahamo de subudi umuti tigigia, afena sagu la hamgo veio hodi, tido wani clinical lu cheke duniwa. La daga hene meti linyu gwele, hene meti linyu libe sandi, lida geboi sandi libele. But ani sandi hadiga grigi ani lida hamuga mose gulage wugi lungwa o maklini gula lungwa la usually known na taulisebu o la olivie ma boiti gele sandi boiti infección porque gipeti ute hiyo yukasi ila tema mudi hama lumo surusi gibet matite infection hawogu gibet you loud infection but ibide tamba hayun ado law ikre hama normal la ai aniga tamalik dahani
Like lagi no tidani wuri toi idele tani aparato. Moço não é que tu decide checa água tudo ou gumu hasun kate ou idele kate. Da tanyo muna da. Da No, tanyo no, nyo no. muna da. La lagi do tidani toi. Da minha bihera tidani tu. Oh, Ida. moço. Moço ego wongwa. La diga da manyu la hinyaro muna da mangda buha la hinyaro amba logu mesio sun luye deme gut Okay. ide ibeti chouchoti magua sun ho mabuso tu te ni ta señor nintisani gu mucha tikuogu haro gatu diliga tu ligena buite lichugu be entonces mozo te hiniwa luga ya baila gien wa wadume hatu mege tuge tadume hama sucia gu hai hu ben logo Ablugo. abulugu un psicólogo lugar ya belagi tadume hatuma ani nagu yogo dali moço geli di tuma e mutuma porque date gaba pa na moço te buma bom lá lenha no muti buidi porque mama te bisandi babu gogo porque a ni helo bem menopausa togo hinharu lehu bagete luma pa nale porque mabuso bote que tonho luma tondo luma mabuso homete tagafeu adia porque gibeti kate ambalama baidu tani hinharu laduga ambala leyu sumbu iluye hormona adia ambaleyu hormona ambalinyu laro gatu hinharu entonces mo dalo ha sucia gu lule hini wakati mama gele gayati gele gume seu sandi lidabu entonces mo tudo me halogo o climatério lumo menopausia La diga juti lon la yan hono logo bui kate la diga namole lua ani aba kate gibe ti boga ina go we gutiu la diga ayen hiyo yu muruti ayen hiyo yu gaya thagri ha bui ayen get hage de gutiu diga demora be de gutiu ayen bo grigia madigin ti otro sonido hawo gol ba hagri ha anete liga laufuna lugudi yehulebi olala leda olala lede e siete la sagono entre abaton e ugu chulabu sun yehu dale no aguento ti no casi magambu halemo wa wengu wagambu hilagrigia siete la sagono su se yehu toi la daga nihan ya bu wagaya ta sun hagai ga inago waiti bo partera la teni bom tu bela subabu tu bela teni tu grigia entonces lo bate lago hono yehu idele ti behini katele gwento hada ti mai sei bureiti hada ti ma leme wa bo venga mai mandigi talla amba sei rehu pani dieta bien ven sengu veio lumata utatungo lumo teyete luma tigita katere lo teligia la hise no bena no logule nati da esto buta hinharu amba logo mesion tugu bosancia amba logo mesion tugu bosancia ¿entiendes? Amba logo mesion tugu bosancia dati tagay ha abaya laga agu lenyel lida lufulas adia meke titele abata nito genyo mama nengu ye que sucia mama hengu ye sucia gu italia fisiológicamente hay cambios en el cuerpo durante el embarazo y que después del parto tienen que volver a su estado natural y por ende mosuogo bahani danligi existen los 40 días mama te 40 días mama te voy a inventar no que italia lu laga gun ugu le lidon li fulos adia mama mosu dada go hinyar tu go lumo ye mosu ke gufan de lani ye sin nada go lungo tu hinyar adia adiga gibeti sansi go lida ugu tanto fisiológicamente como físicamente y estéticamente adia porque no hamba hormona oxitocina tiribe tugi alguma se habali wadagu manulelani aguyahani el trabajo de parto es la oxitocina la encargada del trabajo de parto la igetitaguya hiño tugi meme ehubo logu leyu miligi lulatu irahu bute michu michu tubalu hiño
Tisa ni luta lula tung may betele chele. Musuticho ni luliye bala chawahe. Lugaya bela latuni mi. Entonces, lida ti acción le, lida kate le, de anihala ye le atam miligi. Anihage tugu buhinyo asansia. Adia, amba lagagu lidon li fulas. Amba lagagu laul wende ni. Adia, wage hinyao yu wage gai na wage wongo la diga lige la wafi. Adia, ide hati wage wongwa lu wage no wamusete. La diga ni amba sandi la ge tagiya hinyaru. Digete bugo wadume habei logu ato di mama lida uro, sino que lida ge wachugu. Lida wasamina. Amba lalu ludupun hau hinyao de ni la hamgo chou chouti. Lida pues eso se llama psicosis puerperal. Okay.